Spin musli беше? Според мен НАТО представлява организация, която ги защитува своите членки преко политически и военни средства, но исто така за некоја земја да зазема место во НАТО треба да исполни повеќе критерии. Мене не ме интересира политиката. И аз не знам што значи според НАТО. НАТО му е брат на Сатурн. Majca kam dëgjuar, NATO është një organizatë ndërkombëtare e cila merret me sigurimin e shteteve anëtare të saj, të cilat i mbrohen me anë të forcave dhe pajisjeve ushtarake. Bashkëpunimi i tyre arrihet përmes nënpunësve shtetëror, të cilët mblidhen duke dhënë ide apo informacione të ndryshme për të qenë në të njëjtin vendim atëherë kur kanë nevojë. Janë sa во што има војски од различни држави. Според мен НАТО е организация со која што ние како држава имаме еден вид на заштита, односно доколку има војна во нашата држава, останатите членки на НАТО може да пратат дел од нивната војска. Будат НАТО ми подсеќа нешто како да избри. As much as I know, some of the countries that are members of this organization are Albania, Canada, Croatia, Bulgaria, Belgium, France, Germany, North Macedonia, etc. Il permesse État, membre de l'organisation, la résolution de problèmes et le règlement de conflits.